Targets are up. Get to work. Bounty target is up. Take him down. Bounty target is down. Well done. Da, crveno crknemo pa ga malo. Majke mi ko da neko nesrečo prenaša. Blaž, zdaj pa takole. Brez teh tvojih pripomb ali pa boš vržen kar iz skupine. Leto, tega hopa. A tako da roke, ti polover, leto. To je bolje za roke, ti. Ali bi kdo rad kakšne oreščke? Aha, okej. Grem jaz not. Trofo sem ga parkrat. Bravo, bravo! Dobro je, vidiš, Je mrtva. pusti človeka pri miru. Pizda, eno. Davno, vajpam. Vse sem vajpal. Svaka čast, jaz sem ti dobo kill. Ko se to smeje? Pa če ti govorim, da nekaj čudnega. Da jaz sem ti gozdovi. Win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Earn your way out. You're going back to the front line. Further. Ajoj. Pač ne bi se glih čudo, ne? Si vreti? Ne, pridi hitro, rabim pomoč. Letim, samo ti si skri nekaj, samo skri se. Specialista slovo! Jesus! Ja, gleda me nekdo. It's all up to you now. Fak tu dol je nekdo. Ne notit, mina je gori, notar je mina. Kom bi šel jaz tu not, če sem na strehi? Samo povem ti. You're losing ground. Kaj? Fuck off, stari miško si na tla vrgol, what the fuck. We lost that one. Okej, kaj se dogaja? Fuck off, Warzone! Stari, kaj je to? What the fuck jaz gledam? Jesus! Strašil me jumpscare. Si otroči. Kaj? Kaj si rekel? Si otroči. Otroči, viš kaj je to glasno? No, ne vem, če no. They hit us hard that time. We will settle the score. Prav zanima me. Ja, po cigańsku nie rozmawiam. A, on Rus, a? You Russia, a? Rus. I Russia. You Russia? Warm up is over. Stand by for Kjer je deployment. to? Nice. Zamknij pizdę. Ja se kolację robiłem. Pa to so... Alo, vi ste Slovenci? O, здравствуйте, товарищу. Čakaj, zdaj kaj si Slovenec ali si Rus, ni mi jasno. A, Ukrajina. A, Ukrajina, you from Pripyat. O, Pripyat, Verdanska, je. Are you from On Verdansk? myśli... Ja. Ja. Zerku, kurwa, naturliś. Внимание, внимание. Внимание, внимание! We just killed someone.
Gremo mi lepo sem na secluded place. Pa daj vam. Pa se zapeljeva s tem bližnjim avtomobilom oziroma vozilom do, seveda, lokacije, potem pa vzemema nov Secure cash tale, by torej, completing contracts, looting or eliminating targets. kako se že? Kako se zove? Torej, Malo do letali. opa, Pad. čekaj se bo nazaj padel. Opa, ne, strela. Aha. Greva. Nice. Joj, ko se te zdaj zgodilo. To je bilo tak lik. Gori, Oh, gori, kako sem se prav. Pistol ima, mislim, da nekaj fucking good. O, stono me! Right, eka. Your team can still buy you back if they have some money. Kot. O ja! Vodo. Preparation is done. Kako si za Now drag you palo deploy si to me the war celega, zone. ti fucking kreten. Nisem tebe točilo. Nisem tebi rekel. Aja. Prede. To sta. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Enemy movement! Vem, da me je stražil. Oj, oj, oj! Nisem jo opazil. Alo, jaz sem tak za, evo zdaj. Jaz sploh nisem opazil, da je tu bil človek. Jaz sem poginil. Kako si lahko to naredil? Kako sem res lahko? Zapelo je 6 ljudi, no, to je neverjetno. Pa sploh On je nisem pol rekel, jo Veš, kaj nisem fora? videl. plojav. In to je mogoče dobra ideja. Na desno, A pa da greš samo mimo ograje, pač. Alo, človek, šel si mimo, da greš, pa si se vseeno. Dajte jih. I'll be driver. Kaj, ni več nobenega To živko. Živko Jebem, rešuje. jaz sem res medicinska sestra, jebem. Živko je medicinska sestra. Your freedom, soldier. Your teammate got Pa jebote, pa dalo. Pa računalnik kolega, pa kako. Zmagam gula. gas is moving. Najbolj zaželjena oseba v avtu premika se proti zahodu. Jaz sem skoraj vodo polil. Jebem ti drvo. Da bo mislil, da je naš film. Gled za to. Tako sem enega prej sajknil. Going back to the front line. Ne, tako da bo. Če, kaj? Jaz sem zmagal. Kaj je te naredil? Če kdo tu ne dvigne roko. To pa zdaj, Adijo, adijo, Nasvidenje. adijo. O, Jagger, on te pri meni! Bežim ti! Kdo je zdaj vse noter? Jaz bom samo tu zraven hodil.
Živko je tudi tu.